ایرو کنفرانسا یکمین یا یکیتیا جوتکار و سوالداری گوتیل دارخستن. تذکر بحثا کنفرانسی بکه بچه آوایی هات مشاندن کسین حاضر و برنامه بچه آوایی بکرم بکه. أنا برنامج مي كونغري ورابورا تنظيمي بخندن تيده حتى أنها دبي كاري دبي أما تشكار كريه ونقاش يسر في كاري تشبه وصار لوازية جودكار وآراء وان وأفكار وان جبوجو أم في كاري بالسرخن يعني مقول داويشي وهالبجارتنك تشبه بجبوها في سروكي يكيتيا جودكار وسوالدارا لكانتونا حسك کار خبرت و یکیتی تنظیم جودکارا و سوالدارایی و ام به حوالی خوی بش آبوری و زراعتی رجی ام تنسیق دکن جبوگو ام بی کاری پیش بخن و لوازیه وانا بجی بینن کاری می اساسی او ام ما بی جودکاری و لوازیه وینا بجی بینن باشه ام تنظیم دکن هندره کمالاده کمالین می زراعی هنی سوالداری هنی وام دوزا وقت بما بوات كان لوازيه وات كان شي اداري ام جهتك مطالب وحقوقي في جود كاريرو وفي خدي سوالير